Kenez a tra e oant deud a benn avant bete gant takat VIP gant ma harten fos bitelet. Ma pefe gwelet penaos oa aouzet an traoù. Jacuzzi, champagne, bouet force pegemen esparadennou brudetan ar bet. A greiz tout moa kejet gant katiperi. Sinet e doa va hasketen a poket ouzin a rog pignat var a leuren. Deud on a benn d'ober selfie gant Sally McDillan. Sel! Pioué. Sally McDillan. Mais quand on aura... Oh, ja, plije de veganin bella rita. Un doare feeling a zo bet raison. Gwenola. Plige de bet gant er koz. Ah, et Gwenola, va groek. Ja, moar va, de bet plije nous onke, mais gant ar vugal e oa, c'est tu. Mais gwerzh ar en t-shirtou er koz, kasketennou er koz, stringo er koz, tankou pich er koz. Perak ta, da doa ket sonjet gwerzh liennou er koz. Hein? Ar vech erru edek er an pul gant e flan mare oan on. Oa merzet, oa chomet mare er ger. Waouh. Hag ar bouet! Oa ket ur stand yod zo ken. Ar chiotou, me oa louz. An dud a oa o rechet ti pe pler. A ble, a ble, a ble. Oa, e kouzet oa va fel gomz er chiotou. Ne moa kavet Alex te met d'ar zulnoz, drezigouez, giset, pem ur mintin. Dispar. Gouda respeta war gwasar? Gouda respeta war gwasar, Cécile? Eh ben ya, ramping! Di bo chup koz ket a rog c'hwer ar mintin. Tamboulinerien, deus a ri vantrusa. O skei var poubelennou, pe djembeou en ar gana. A la peine, a la peine, a la peine. Plije a dir meus bet gant ar vugale. An eil gwech e oa din mont duze. Festival ar bladen galet pevar pigman. Pladennou kalet gwez da zerel ouspen 1500 giga. Alc'hwech USB, 300 megabit reilen evit len, a 50 megabit reilen evit skriva. Zeier urziater panelou eol deo. Traoa galite la randit. Cécile. Cécile. Ate festival ar Prozac. Qu'est-ce que ploa, quoi. Et pardon speye de wante. Er podia wo uske kavet. Gendus.